Itu sing maksud beli ngalarang yeneng adi kanutin jaman nanging amun ken pantes pamingat kekening batas iraga di pakurana mula saja selesai muyutan nanging makejang dipasi sing perlu kumbarang ke sisi sing perlu iraga di pakurana mula saja selesai muyutan nanging makejang dipasi sing perlu kumbarang ke sisi sing perlu Itu sing maksud beli ngalarang yeneng adi kanutin jaman
ini